Ia whaatara whatu i le mamalu o le au whaasalalau i le neitai au. Ia ai mai se fo i le whaafunga mai mo mai e mamalu o le tunu. O nau lea e o lo o whaamawina i a tātou TV e le tātou whaatara noanga i nei aso. Ia o te manatu o whaisina umi e le i whai ese tātou whailo i ngā whapene, te ale fo ioni si o tōtuania ma toa i sea ma le tunu. Ia awa o manatu o le aso ana nafi sa whaatino ai e le whonatanga le kabineta. Ia pei fo i sa masani ai isi fo i tātou whailo i ngā. Pei o isi ia o awanoa e whaasirisi lai fo i ma whaatara noni si o whaidunga le kabineta sa i roina. No manatu e lua vaenga o le whatalanoanga i nei aso o nai mata upu al kabineta ia ma se whamatalanga o le whaina malanga sa o awa i atu ia i le masino o mawai. O silafia le tatou vaenga whasalalau ia o le masina le o kutopa o le masina hoi lea o le kanesa whainungai le pintoba. Pelo te vai atu le la e mai se o tau le pinkia le foi o te tau whaia uia. E tau whaia lava mamoli ia le fe au ma le whaataua i le puipuinga foi o tātou o tunu ma fisosoani e ua a fia foi le nei ngase ngase matu ia. Mai o le avalava e whaanga solo ia por kalame al kanesa ta imua ai ia le tātou Fala por tonga o Cancer Society ia malang fo ia tanga benga o so fo maloloina manisi vaenga o le tunu o lo fa pena fo ona lango atu i famoi moi pe o itu ia e tau ai fo ili tau ave pe i lo to vesenga o le au fasalalau ia nisi o tau mawhainga o le nei masina e tau ave ele fe au i le fama e kanisa. Ia, ma whao atu e fwoi nisi o whaamatalanga i le tunu nisi o au nanga po sosoani e ono maua. O lesi vaenga nā mana ia i le amitanga fwoi o le nei masina o kitopa, i le aso limo o kitopa o le aso whatau ai e le sengo o whaiaonga. Ia, o lo whapena fwoi ono whatino i le vai aso atoa le nei e nisi o porkalame ale tanga wenga man fala putonga whaiaonga. Ia le ngata i whataua a le whaia fwoi por kalame i toi popo wina mal whale lenga o le au nanga mo a tātou whaiaonga. Na o mai le nai mataupu sa whaieni whaiunga le tātou kabineta i le aso nafi ia tere lago ngā duenga masani o nisi o tofinga o ofisa. Ia o le tele fo o malanga ia ma ngase fo o lo whapena o na au na tu whafo. Ai atonu o i tu tāua fo i lea o lo ofia mau mai fo i ia se si la fia le tunu atonu o le fo whasalalau. Ia o le tau o le tātou pensini ma le swau ia atonu o na o si la fia fo i ona wa iei whasalalau ngā ua tau o tuai ia le tau o le nei masina. Ia o le tu lava e le ngona ai le ngang whaftai o le tau ua fōringa mai walua nei masina o a ngai lalo ia le tau o le pensini. Whatusa la tātou manisi o tātou tua oi. Ia mo le pensini o lea o lo tātou i ne masina le tau tā lali maskultasi. Ia tusa ua pau mai le lo skul lua sene mai masina talu ai. O Australia tu tala li mesfulu, o New Zealand patala i mesfulfa, o Fiti e tu tala i mesfuluono. Ia, pe o le laba e tau whiololo mai tātou pe a whatustusa. O le diesel, ia, o le o tātou i nei le tu tala ua iwa, ia, ua pau mai le sfulsene, mai masina taluai. O Australia o lo o ile tōtara valsfulu, New Zealand o lo o ile whatala losfulu lua. Ia Fiti o le tōtara i vasfulu lua.
o tupe ia tau atu o le whaili uma I tupe wha Samoa e whatusa ai ia le tūlanga o lo o tātia ai nei ia le tau o swau pensini. Ia, e pei o le tuale mai tawina e o na tātou fwoi o Apia I le sitanga o le ngata I le swau wa nisi fwoi o tau o nisi o loa o lo awina mai fafu. Ia, atonu o Apia nga umalava ia o le whenga ia o le tunu umale Apia o le tamau ainga ona o le whama I o Koviti. Ia, ma le taua fwoi lea e whai ai le pā o Rusia ma le Ukraine ua whaalawelawea ai ia le wheawe ina o loa e masani. Ia, e maise ia le swau. Ua avea fwoi le nā e le ngata fwoi lea o le ngausi ina lava o loa ia. O loo mai tawina le sitia o le tau o wheawe ina o loa o le freight o le si vaenga tele lea o tele lava ma o mai tawina le si ilunga. Ia, mai o le tau nunga lea o tau I lea o mai tutongo whala o loa. E whaapopo uma whai o le tau o mea o loo ngausi ai o loa. Ia, ma whaapopo ia I ma le tau o le wheawe ingo o loa nei. Tusala o le tūle na o tātou o loa ma whapenale ia whawhitau I o lo tūlai mai ai. Ai whawhitai o lewo tau walu lai titi lalo ia le tūlanga o le bensini ma le swau. O lo matai tuina ia le mata upu o freight le tau o wheawe inga. Ia ma o lo o sairi fwoi le tūlanga o le tau lava o loa ia. E sila fia le tātou pasenga ma le whawhongwhonga mai fwoi le tunu. O e le tātou tino fwoi le e wha tonutonuina le tau o loa. Mai a tonu o sesi tū lea I le lava o le sairi linga fwoi a le tū tino. E mawhai ai ona baba ai I whetuna ingo tau. Ia ai maise le tūlanga o le Apia o le tunu I le whongata mafa. I le tūlanga fwoi lea o loa mo mia. Ia fwoi lea mo mua o le whalawa mata o le suka tūlanga whapena. Ia o pe o le lava talo no ina ia le taungata o le Samoa I le mea ua o nei iai. Ia o isi o loana o lo o maitawina. Ia ai au pea ona whaile sa I li inga fwoi lea po fia tonu lea e whaupopo ina ai le sitanga lea wa iai. Mafua iai le fuafuanga ale malo e tawala mai I le tātou press control. Ai I le sifo ia I tū, ai maise lava I le tūlanga o le whongata o mafa. A tonu le taimia lo o whiangai le tunu ma le loka o tātou tua oi. Ia o le lava sa momoli lava ia le whiau. Fwoi lea ina ia mau le tunu. Ina ia ave le wha mua. Fwoi lea e ngawhatau lima ina lava e tātou ia. Ona lava le tau mafa mo le tunu. O lo wha awa upea la le tātou whiau lina. Mai o se whiau e tāua. Pea whape whaitusa I le tūlanga o mai tawina le si itia o loa nei tau mafa mai atunu me whafo. Ia e ia mea e mawhai ona o ia I le marosi o le tātou malo I le tau o mea. Ai e fwoi mea e te tau lava ona tātou ave le wha mua I le mea e mawhai ona tātou tau mawhai tātou iai. O le si vaenga atonu o le fwoi tala noa ina I le tunu o le tātou porkalame lea o ngā ruenga whawhaitaimi I New Zealand, Australia. O sa tu ina mai pepa mo le kapineta mo malanga o le masina nei ia Oktopa ma le masina o Novema. Atonu o le sa o tau silafia sa whatonu ina le whai o se toe ilo ina o le porkalame le nei. Ia e toi fua I ai ni whainga whaavaya le tātou malo. Ua mai a mai la li poti mua sa taula mua matapena mai le tātou matanga ruenga fwoi lea o leipa. Ai I le sila kapineta
tele la bai singa wenga e te tau o na toi whai mai o lo whape foi o na whautua ina mai e mta ngā wenga mo le sila fia o le por kalame le nei e tele o na foi o na whata foi le level solo o whatara no i nai whai o le tūranga whaabao malo o le tūranga pe whaafewhea o na whatino o ai le tino e whatino ina le por kalame i nei la tono o i taimini nei o le whatino o le tatou mta ngā wenga o le emseo ia a po le afo ia le tūranga o e ona ngā ruenga i New Zealand ia ma le whawhenga i mai tatou ma le i tūtino lea e whangai o ia por kalame i nei Samoa ia le vainga e mai se le nei vai tau ia whale tonu le ngata i nei a tatou ai whapefo i a tonu uolo o avatu i a tatou tangata whainga ruenga pe o Australia ia le tunu lea pe wali ali mai ai e nisi o whala vela pe o ile tūranga i se sa le masami ai ia tawao na baba ai le o le ia mafuanga i tūla i malei ma tūranga i se le whatukula ia o mea wali ali mai ese foi Australia ma New Zealand na pe ese fia o Australia ese on stete ese mai la mai a New Zealand tasiale fa na malo ma le pulenga ma ona tu la fono ai tanga te fa na na fa vai tai a Australia fai la o le marienga la tele fai ele federal government o le malo au ai fo ia tu la fono la vai a state taxi ia fai ala sina fa na tauna tuli loa fo ia le fati nonga o tu la fono o lo ia ma pui o mai tatou tanga te whenga gwe o le pe fai la na fa pu atu se fa mtalanga ile to i longa le fai fo ile tele a bala te tau na manino ma toe whatatia lelei ai mai se i lea ngā i luma o le tātou por kalame nei o por kalame te leilo na tāua ai mai se i le taimi o tātou mai ai i le COVID whaititia le tamau ainga o na ua le ai ngā luenga ia aua mawala ai ia se leni mo i lātou tawala mai i lātou o maua ngā luenga mo lātou ainga o le fo i wanga i atu i le bai tau mo mia ai tangata whainga luenga ai me se ia le basenga lea o le foi lea o le piki o fuala au ainga i le tau lava ia a tunu unei o Australia me New Zealand a o tatou ia i le taimi o le lockdown sa fuafua au malanga i a wanoa o valero ai ina ua tatala ia le tatou tuaoi ua le to ia iloa ia le tūlanga lea o le fuafua o tatou valele a ua tatala lafo atu lava i kampani valele whatūlanga mai e lātou ia valele ma wanoa o lona winga tausa ili a wanoa fo i lale por kalame lea o le o tangata whainga duena i lunga o a wanoa o valele mai o le tūlanga lale i pepa i e lua na au mai ana nafi i le kabineta ua le toe alu loa i a wanoa valele whapetasi pe lua vaa i le masina a le ua fua i lunga o whainumera ai sa ili ala a wanoa mo tangata whainga luenga i a wanoa valele o lo anga mai ma o mai tawina o whaapopo mai lava i a valele mai ona o lea o whanga solo pea le au iridina o le whainga whaavae la lea u whaiei le whaiunga le kabineta mo le au whainga luenga e malanga i le masina o kutopa manovema o lo fua lava i lunga o le whautuanga o lo tuu mai e le mitanga luenga i awanoa ua mawhai ona whanga solo o ele ma maua uma pepa e te tau ona maua e malanga tuai
o le la o le fua i le taimi le nei a lo whaatali le whainga whaavai fo o le masina o ke topa e ono se lau sifuru ia vanua ia ua whaamaunia mo Novema e afe ma le fast fitu ia o le lava lai mai uma pepa ma whaatulanga mai ia vanua o valele o lona winga e fai foi lea ele whapea e tasi se valele ave umaile au whenga wina o le lava o su e vanua ia so ia e o mai ia tatou valele company ua anga i mai Samoa o valele lale anga i mai ia tatou le taimi le nei o le New Zealand o le Qantas ia ma le Fiji Airways tusa o company le na o lo mawhai ona whaanga solo atu ai ia le whai malanga mai o i latou e fo i mai ngā wanga whawai taimi ia au to e avatu fo i latou e amatai e latou ngā wanga fo o i le whamoe e whaanga solo pea ia le toi loilonga le whai ia o le maua mai lava o whaamatalanga ina ia whaia ia whai unga tala whengai whaamalia ina umai e tu e o lo mo mia e whai o le mana unga o malo mai whafu ia e whai fo i o le ale au wala e whaatino ai e tātou ia malesi lava i tu lea e mamoli mai pea ai mai se i latou o le au whai pisi nisi Samoa ia male malo fo ia i le awhianga ua iai i le tūlanga o tātou tangata whainga luenga ona ua ngai atu i ngā luenga whawai taimi a o le whainga whawai au tūlava o le porkalame le nei mo i lātou e anga waa mo le porkalame i le amata mai o tangata e le iai ni ngā luenga unemployed ia pe ua iai se lape i le whatinonga o ngā luenga i le whai o le whiwhiringa mo i latou e anga i atu i whafo ia le pe o tupu mai eri me le o toi te tala ia tati e ia le malo ia ae o pisi nisi tu mauti o le o toi te tala tatou borders ua toi fia amatalia tatou pisi nisi ia a le o whea ngai ia le fo iwa senga o le tunu ma le whawhitauli ua le ai ia ni a latou tangata whainga luenga ia o mea umai e au na whasoa umai li tatou malo company ia o atunu i whafo ma tangata fo ia una ia ngā wenga i whafo ina ia mwhai ona tatia i le porkalame nei i se tūlanga e whaamalia ina ai e mana unga o tatou o lo whaipaanga i le nei whaamoe moe ia o le whaamatalanga le na i le tatou RSE po ngā luenga whaavai taimi. A le si me tā ua sa whaiasi na umi o le talatala noa i le kāpeneta ni nafi. O le tūlanga le nei o le tele o tātou ngase ua ave i whafo. O se porkalame e taunga tā tele. Ai a fua fo ila i le tupe o lo whaongaina. Ia, o le awatu watu i le matanga luenga o le soifua malolo ina. E au mai ia ni alatou fuafuanga po le asesi au wala e ngafatia i le tupe lea ua whaanganga mo ngase ni o ilea ai te lea atu ni tangata e mawhai ona o ia i le fsoswan awa ale mea mo ia na se pasene la titi a lea mawhai ona ave i New Zealand le tatou porkalame lea ia ale ano noa i o le tunu u fo ilea o lo mo mia lava tatou tonu fitinga o le la e lua ia ni vaenga o lo tāpena mai ia ni alatou fuafuanga o le whala po tonga i Nusila o tangata Samoa fo ilea o le asocio o fo mai tangata o le soifua malolo ina i Nusila o lo fia mai se latou proposal ia ai sai foi malanga sa mato ia fiti e foi il company fiti o lo fai la to fai mai factoa ai mese lava i beta o ngase o fatto o le voi la e tape na mai la to fuanga e fa pitoa lava mo ngase o fatto
mawhai ona ilo screen diagnose ia mau atu lava le tūlanga mawhai ona whaia ia tonga fitinga i nei Samoa o lai mawhai na whai fiti i taimi ni o lo i se wha moe moe wha ngā solo le po kalame nina mai mawhai ona whatino i Samoa ia o le lai ua wha ngā solo le tapenanga ea mai e whai ia se filfili ngā kabineta e po i si taimi le tau te manatua sao mai ai e teams o i lea fo mai o mai e whatino i a lato por kalame nei mai o te manatu o le si fo i whainga le nā e tau o tele o i le to tele tangata o le tunu o e mwhai ona mawai le whamanuianga i le au mai o fo mai whapena na pau lava la le mea e tau o na whamautinoa ia lava le si itia o le lei o le whale mai ia ma equipments ma uma mea te tau o na tāpena ia pe au mai e fo mai whapitoa i e whatino ala ato por kalame e le whala papitonga o le sa tāmilo i Samoa o le lua vai aso taruai te le iropen si la fia le tō vaenga o whasalau o le whala papitonga e ngafa ma le vaenga o mata o le o te maua le tala o le ripotia le whala papitonga sa whanga soro i ne upolu masawai o le te le o le whale tonu whalsoifo mai loroina i tonu o le tunu mai to le titi lava tato fo mai mata pe na to rua ele ia i te mata i ro i whale mai ia malesi au nanga foilo pisinisi tu mo ti ro i tonu tablanga o lona winga o le si fo i vaenga le whalsoifo mai loroina o lo mo mi te le ai e le sosoni ia alu mesidi o le sosoni mai le whala papitonga e mawhaiono mai e whatino i e tato por kalamene na o tato ia e sina fia fo e sena mawalunga o le suka i nei a tato o le si lai tūna pe o le ali mai i le ripotia le whala papitonga lea o le si bala lea o le tele o le lei le lato vai ona wa fianga o le suka ia o le meana o le fonta to talano ai i ngase le pipisi o le satato bebesi le covid ia a o fa sao mai tato ono le faiona mo loka tato tua oi lua o mawalunga ia le fa ngaso longo tato tui au te manato le lu itau pito te le lava le whenga i Samoa o mal Pasifika e o wha mai ane le pisi to tele mamau atu i lato wafia mamari i le wha mai i le o le COVID ia ona i tau puna le kabineta ona o mai ai i la umalanga le no wanua i nei Samoa mua na matou amata i Hawaii e le por kalame i lalo le East West Center le University o Hawaii whapitoa mo le Pasifika por kalame la le eta o le Pacific Island Development Program e lualuangia fo il por kalame lea i le Pacific Island Leaders Conference o lona winga o se avanua fo e wha maupopo tuai e taitai o le Pasifika mai na whaatūle por kalame lea i Hawaii i lalo le East West Center i le anganga o taitai o le Pasifika i na vaitau e fo i lea e whaatupu ai ma whaamanino atili ia le vāwhenga i o le Pasifika ma Amerika ia e peila o le winga lana o le fono lea na matou awa i Hawaii e toe asia na por kalame ia e mai se o le au tau si rafia sa ia le valauria mai Amerika e fiafeiloa i taitai o le Pasifika ia ua ngā ila le fono lea ale East West Center i le Pacific Development Program e pe amatai ona tantalanoa ia taitai ia ma le whasauni atu i le fono ma Amerika so toi foi mai le fono ma Amerika muli
o le fonutanga lona lua sa fai i kanata i le meta o Calgary mai o le fono lea le whalapotonga le Commonwealth of Learning o se whalapotonga whapitoa moa wa onga foi lea distance learning mai le tatou te loa uma i taimi fo e COVID o tapuni e tatou wa onga mo mia tele i le whatinonga o tatou porkalami i lunga o awala ese e whasalau ai mamamoli ia onga i tatou i lofo ia e tele ai ia i tauma i le nāwhainga ia mai au ngā ai le whatalutalo noa fo i maua mai e fisosoani i tuai ngā whaalaputonga whapeni mo le tatou fo i pasenga o onga ona o atuai lea i le fono autu lava o le malanga le neisa o ai o le fono whanitausanga malo au whatasi mai o le General Assembly ia sa whai ia le sawa fo i o tatou ia wa o le fono lea e whai ia statement sa malo taitasi i le tūlanga fo i lea ai mai se lava o le saunga le mu o le lalangi o tūlanga tau wati nai ia mai si lava ia mata upu o le saunga le mu security issues o le avanoa fo i lea e tusa e vai aso atoa le mai e le fonutanga lea ia e le ngata la i le whai o le launga mo tatou atunu au avanoa fo i e whaangasolo ai e fonutanga mai si malo bilaterals ma whai ai fo i e tala o a wala i mwhainanga lua whatasi ai e le ngata i malo au whalaputonga ia ona whai mai e loa lea o le matou fonutanga i le whailoainga lea Amerika ma taitai o Amerika ma taitai o Pasifika o le wala aulia na au mai i le Palestine ai sa iei nai mataupu sa le manino le iei ai mase a tātou o te whiatala no atu la i le tūlanga lea o le wala aulia e au mai i malo taitasi au le anganga ia o atu ia sui o Pasifika o le maula a tātou ia o lo momori pea e mai se ia le tau mai fo'i o le whainga malo nei e lava ia ala o mea mo whonutanga e mo o mia ai le whamau pupo atu o le tūlani o le mea te tau ana whai a whiatala noa mai a tātou pāanga i le tūlani e te tau ana amana ia le whaalaporutonga le tūlani o le forum ai o le mea le ua amatau na alia li mai ua ese le awala le ua o mai ai a tātou pāanga i le na o Amerika na whapea na fuisaina le sa malanga mai ia le minister le vai fafu e mana na o e whaiwhairoa inga ma le tūrang ai le fia ui i le forum ia o le vainga lava la tātou whainga malo e leo se mea tala whianga i lea mea e lei se mea whaina i le tātou tana noa fo i lea tūsa i le vao o tātou ma le paanga o le whainga masani na ai amo o mia loa se whairo inga tūwhatasi e te tau i tātou paanga o na murita i a ala o mea e tau wala mai le forum o na o le mea monu pe le la pule mai i a paanga i le whamaupoponga ma le whatulanga ina o le tūlanga e whaile mea e loto i e lato a le mea moni e tau o na naui mai ala o mea ma manino mua i e Pasifika po ala tau fufuanga i e whatatia mai i a lava le taimi e awala mai e ofisa o le forum e le ngata i le na i a lava le taimi e sila i e tunu taitasi po a mea i au mai maua se tonu al Pasifika aia e le whaia se whairoa inga ma i la tau ia e whairoa mai o le sa tau i e lasina toa ma Amerika ma e mautio e se mai nei e le mautonu a pe
pe a wai tātou i le whanutanga lea, ona i le tātou vai, e le o alo ia e Amerika, ia le whaala pe tonga whaitūrangi o le tātou forum. Ia walo o ngā i fo i mātou whono lea na whai hawai, pe o tau manino mai e Amerika i le tātou mau lea na amatu. E mau te o atu lola i New York, e whapea mai lo Amerika. O lea na ua pala au dia uma ia sui o le forum. Ia, whai e lo le tonu la awa ia toi fo i la tātou lia. O le porkaramela le fono lea o le fia tau mai e le Palestine Amerika le lātou fo i fuafuanga. Le tau e lātou o le Indo-Pacific Strategy. Mo le Pasifika ia mfola mai ai o a mea e au bai. Ia a tātou tana noa i tūlanga tau tupe. Ia po le maruselau miliona. Ia e fo i ai si porkarame o le e whaau au le taimile nei. Ia beto le titi a whaselau miliona le whaanga solo i le taimile nei. Ai mai se lava i mea tau le swingo a le tau. Ia al tanoanga la lea ua whalau tele atu i awala ho i lea o le tamau ainga fisosoni mai e le tamau ainga. Ai mai se ia le itu lea o le ho i lea o le te atu a tātou ma le COVID, post-COVID recovery. Ia ai o a umana mea i le tamau ainga matulanga uma. E la walunga lava i le Pasifika ia le swingo le tau ona o a fianga o tātou. I le mea lava ia tau tupe mo ngai o inga umane e te lefo i le si tapenanga o lo tau mawhai e i mea lea ta o le Multidimensional Vulnerability Index o le toa inga fua e fua i ei tupe maua i lunga o vai vulnerabilities o lo i ei atunu pela tato e le te tau na tutusa le fua o to ai ngā tunu tau ati ai. Le i tātou mai si atunu la iti. Ia, mai si atunu te tele o lo tau wā uma mo tupe mo mea nei o le swingo le tau. Ia, ma le toi whale leia o le tamau hainga. E peila o isi mea na o le whina umaro si e tātou. A fia soani mai i atunu ia pe o Amerika. Ma isi fo ia tātou pāanga e te tauna lātou pa ai i le whainga lea o le Vulnerability Index e tuu mai na ai ma ese mai e le fua e whaawa noa mai e tupe mo atunu tau atia e a mese atunu laiti lo le whainga lea o whaia i nei i le fua o tupe fisoswani. O le sia mea na tau e whontanga le whai o le fola mai e Amerika i o lātou fuafuanga. Ai tau atu fo i le Pasifika i o lewa whatulanga i le mea tau. O le 2050 Strategy for the Blue Pacific. O le kako strategy na e anga i atu le lua whenimasifugu. E tai ala i le ati na ina o le Pasifika i sosi e tu. Mai o le fo ilai e ta uatu le wheau i a Amerika i a maisi fo i a tātou pāna e whai o lātou fuafuanga ai a fia ngā lulue ma tātou e tau wala mai la i lalo o le whaavaa o le strategy lea wa uman whaatūranga e le Pasifika la